Llapan programa ikichis Katikistakuna rimayni Turaykuna ñañaykuna kunanqa kasianchis Kay domingo 13 de julio nisqapi ñariki al 15º domingo del tiempo ordinario nisqapiña maymunayta kay programanchis riki lluqsiriyamus yan domingo a domingo chay hinaqa riki sumaqta wachirinanpaq sumaqta taskrinanchispaq kunanqa ñawpaqtaqa mañaykusunchis taytanchis kamaqninchis Diosmanta llapanchis ch'utiykusunchis sombrunchis ch'ullunchikkunata wasikunapi kaqkunapas qankunapas Diospa presenciaman churaykusunchis nisunchista qollanan Dios Yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús Yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki noqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinallataq kay pachapipas Sabapuncha tantaykuta kunan quwayku chaykutari pampachawayku imayna noqaykuman chicos pampachay amataq kachiraykuchu watakayman urmanaykupaq allinaq tukuymanaymantaqa q'ispichiwayku Much'aykusqayki María Diospa graciawan t'asqan kanki apunchis Diosmi qawan warmikunamanta qullananmi kanki wiksaykimanta paqarimuq Jesusaykiri qullanantaqmi Santa María Virgen Diospa mama nuqayku sapakunapaq mañapuyayku kunan wañuniyku pachapipas Gloria Yayapaq Churipaq Espíritu Santopaqpas imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchkayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutinpi hinataq kachun Jesús. Chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna ñataq kunanqa riki maymunayta Diosninchismanta mañarukunchis ñawpaqtaqa chay hina kaqtinqa ari kunanqa riki domingo 13 de julio ña karunchis ya ñataq kusqan killapi ña karusianchis chaymantaqa agosto killaña hamushan wayra killaña imay kuti kay llaqtanchikkunapi maymunayta riki nuqanchispis kay llaqtakunaman chiyarispanchis kay programanchiswan allintapuni nuqanchispas animanakushanchis nuqanchis pura kay programanchis chawpinkunatapas hina kaqtinqa napaykusunchis llapanlla radiokunaq chawpinta lluqsirimushanchis sapanka gerente kunapaq napaykusunchis paykunapas maymunayta riki quywanchis kay horariokunata riki napaykuyninchis kachun Radio La Salle de Urubamba Radio Caliente de Quiquijana, Radio Inti Raymi, Radio Ausangate de Ocongate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna de Cauri, Radio La Merced Señor de Huanca San Salvador, Radio Municipal de Amparés, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coaza Puno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Conan Paucará llaqtapipas lluqsirisianchis maymunayta wachirisianchis chayhina kaqtinqa qankunaspas sumaq napaykuykachu ñañanchakuynikupas qankunaspas kallachuntaq hinallataq napaykuyniku kallachunta sapanka llaqtakunapaq kay Arquidiócesis del Cusco de Canaturas Anta Acomayo, Calca, Paruro, Quispi, Canchi, Paucartambo, San Jerónimo, Sagrario, San Antonio, Urubamba, Quebrada, Honda, Cancunaspaq sumaq napaykuykachu hinallataq wakin dioseskunapaqpas napaykuykachu Ayacucho, Huancavelica, Puno, hinallataq Huánuco sumaq napaykuyakachu ari kunan p'unchawqa kasianchis kay programanchispi turanchis Valentín hinallataq riki turanchis Grimaldo Quispe Gonzalo Gorrioncito Mensajero de Cristo riki paypis maymunayta riki vistaymanchis kay programanchis sumaqta riki taskirinanchispaq chay hina kaqtinqa turay Grimaldo qampas napaykuyniki kachu kay programanchis katikistakuna rimaynin chawpinta Buenos días hermano Valentín, hermana Rosemary kay domingo punchawpi Señor Dios sumaqta bendicionkichis kay programa Zapa domingo hina aparimunkichis hinallataq kunan noqapas visitaymunkichis y Kusis qatarikuni qankunaykichista llaqtamasiykunay napaymunaypaq hinallataq kay radiota uyarisankichis maykunapichis enlasankichis qankunaykistapas me da un gusto y alegría de estar en este programa hoy domingo y simplemente para compartir el evangelio lo que es nuestro sustento espiritual en nuestra vida de cada día aynana kaqtinqa napaymunkichis kay imantapacha llapan llaqtakunata wawqipanaykunaq hatunta huch'uyta hinallataq Kepi compañera hermanos Valentín y Rosemary Paitapas, Añanchani que programa Alinta conoces Kankumanta Geneatas, por supuesto, al director de la escuela, Padre Bernardino, Paitapas siempre pone Napay Guyanita. Gusa Turay Grimaldo Ari Alin Hamukuikachu que programanchis katikista rimayni Ari chay pajya kasian que programanchis maymunayta urqunta qasanta wachiriusi ariki Dios ninchis pasiminta aparikuspa chay hina gastenqa Turay Valentín qampas napaykuyniki kachun que programanchis katikistakuna rimaynin chawpinta
Gracias Dios taytanchis mankachon wayakuna panaykuna kankunamanpas kachon gracias punia hinakajtenqa munayta tuparkunchis uyarinarkunchis hukmanta qhawaynarkunchis kay Facebook uhuchantapas hinallataq radio uhuchankunata sunqururchankunata uhuchankunata niyamshanataqa hinakajtenqa waykuna panaykuna siempre napaykuy kachon Dios nisman siempre k'ashkakuy kachon purikuy kachon kay tiempokunapiqa munayta nuqanchis llank'arushanchis muraya ruwaypi ch'uñu ruwaypi tusuyamushanchis hinaya waykuna panaykuna wakinkunaqa campopi wakinkunaqa mana puntaja murayta antojakushan hina chiri nish chiripuni kashan cuidarikuson waykuna panaykuna calorwanpas riki unquypis mapas hamullanmami mimanakuna chayqa chayna cuidarikunapunmi kachun más que todo señorman mañaykuna kachun graciastaquna kachun kay mikhuykunaqa wasqanchikmanta hina kaqtinqa llapa llakispaqa uyarimuqkunapaq napaykuy kachun kunanqa qallarisunchis munayta Dios taytanchispaq rimayninkunata uyarisunchis nuqanchikpaq huk alimento hinaya chayqa phanta imatapas churayarparaq uyarinanchin waykuna panaykuna kanqa imakunawanchik kunanqa hamushan napaykuykuna imapas chamushan panay Rosemary imagina qallarisunchis. Ari cosa turay Valentín maymunayta riki kay programa katkistakuna rimaynin maymunayta wach'rishanchis ari chay hinay ari kay campopi ñaq masinchiskuna runa masinchikunaqa kunan kashanku kay tiempo de hacer muralla chuño riki proceso de la muralla chuño riki nuqanchis sumaqtaya riamsiranchis llaqtaypi nuqapas rirayku huk rato chaypi riki murallakunata riki mayuman nuqaykupi churaramayku kaq semanamanqa llaqch'aqñataqcha riki pasasaqku riki chayta riki murallata nuqaq llaqtaypipi sumaqta llank'anku inapaykuy nikachun kay comunidad te mant'uqlla wiraquch presidente napakunchis hinallataq riki chaypi kaqkunapaqpas maymunayta chaskiriwanku qankunaspas sumaqta kallpanchakamuychis puririychis Diosninchis cimento uyarikuspanchis makillapuni qankunaspas riki hinaqa riki turay Valentín llaqtaykipipas ñacha riki muralla ruwaytapas ch'uñu ruwaytapas tukushankuman riki llaqtaypi rikusqayki tukuy afanasqa kayshanku wakinmi chayraq masaq masayshanku wakinqa saruyashankuña wakinqa hasta mayuman churayshanku wakinqa llamch'aramushankuña wakinqa aswan chayraq apasaq nispa riki papakunata aqllapakushanku y yaqa hasta nisunmanpas hina kay llapan julio killastin kanqa hasta agosto killakama riki ch'akinintiwan kallanqa kay proceso de elaboración de la muralla y el chuño nisqa riki ch'uñutaqa aswan mana mayumaq churakunchis sino kaqllapi ch'akichikun riki wakinqa tapukushankispacha riki imanataq chay ch'uñu muralla igual chanis mana ñañay turay murallaqa unumami haykun y yuraq lluqsimun ch'uñuqa yanan riki chay wakinqa riki mana yana ch'uñutaqa mijita munankish riki yanawashunpascha nispa riki pero Diosninchispa munayninpi kay mikhuyninchikkunatapas anki yachachiwarqanchis riki imaynanpamanta nuqanchispis kaykunata mijunanchispaq chay hina kaqtinqa turay Grimaldo tapukuyninkaman imakunan actividadeskuna parroquianchispichik aparikushara maykunapi puriamsharanki turay icha misionkunapichik puririmsharanki chikanta willaywankikuma. Bien, hermana Rosemary, ari chay hinapuni siempre iglesia peqa aportacionanchis yanapakushanchis imaynallatapas atispa mana atispa siempre pone kan noqanchispapas runa kayninchispi hogarninchis en wasipaypas llank'anakuna kashan llank'asyan hinallataq misionkuna kashan agendakuna kashan chaypiq purishaykupuni qayna semanata kamusharayku kay kikijana llaqtapi hermano Navidad hinallataq padre Alcides paypi chaypi tarikamushara en primera vez hinasuna hukmanta encuentrota aparyankutaq chaypipas chayqa yanapana kashan rikupuni hinallataq yamuq semanakunataqa martesta q'asakunkata rishayasuntaq chaypicha tuparimiasuntaq paykunawanpas y siempre y kay 19 chaypi kashlantaq kay Huancarani llaqtaypi encuentro espiritual uray ayllu llaqtapi viernesnataq apakunqa estudio bíblico kasqan uray ayllapitaq entonces kashanpuni siempre agendakuna parroquiapi tanto iglesianchis ukupi entonces como ch'ullataq iglesianchis chayqa chaypipas maypipas purinalla kashan según yanapanakuyta atisqanchikman hinaqa riki entonces aqhallapunin hermana Rosemary purishaykuna aykupas misionta mana qunqaspa siempre pone más taraqqa preocupakushayku kawsayniykupi hinallataq hogarniykupi rimasqaykuman tukasqaykuman takisqaykuman hina ruwayta riki entonces chayllan kashan hermana Rosemary. Kusa turay Grimaldo ari maymunayta riki turanchis paypis riki takispa hinallataq Diosninchispa siminta apaykuspa paypis maymunayta predicarin puririn llaqtakunata animarin y siempre riki nuqanchispis ancha hinallataq nuqanchis pura yanaparinakuspa q'imirinakuspa purisunchis ñawpaqllamanpuni kay programanchikkunatapas riki maymunayta sumaqta mink'anayakuspayku kunanpis lluqsiriyamusyayku y kunan p'unchaw nuqaykupas napaykuyniyku kallachunta kay decanatura de Urubamba parroquia de Ollantaytambo
boriki kunanqa aparikushan ima curso de catequesis paykunawan kushkayno qaykupis tinkuyshayku qayninchik p'unchawmantaraq maymunayta hamunku haqay qillqanqa yanamayo kay Patacancha lugar llapan Cuenca de Patacancha nisqa paykuna cursuta chaskirishanku segundo curso ña aparikusyan chaypaq yarikuqkunapas animakuyta munankichaq hamullaqsa atillaqsa sea porque mana ya imapis niwasunmancha hark'awsunmancha manan nuqaqa atiriymancha nispa sino Diospaq siempre tiempo churaykusunpuni y yachayta munasunpuni chayqa astawan iñininchikmanta chayqa puririnanchispuña kasyan porque mana chaynata rurasunchik chayqa yanqaya nuqanchis riki mas qhapayukushasunchis Diosni nispa pero manataq riki manta preparasqachu kashanchistaq chayqa chay hina kaqtinqa yaqacha turay Valentín kunanqa riki huk Dios yupaychana takiwan haykuyrusunman chaypiña kutirramusunchis riki kunanqa riki Diosninchis simenta sumaqta ñawinchaynanchispaq hinallataq riki t'aqwirinanchispaq riki chaypiñan programaykichis Catequistakunaq rimaynin. Bendito, bendito, bendito seas mi Dios. Bendito, bendito, bendito seas Señor. Bendito, bendito, bendito seas mi Dios. Bendito, bendito, bendito seas Señor. Poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Él vive para siempre. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Jesús, Jesús, el Hijo de Yahvé. Jesús, Jesús, el Hijo de María. Y vamos alabándole, y vamos adorándole. A todas las naciones tu nombre proclamarán, chicos y grandes tu nombre alabarán. Todas las naciones tu nombre proclamarán, chicos y grandes tu nombre exaltarán. Poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor. Y vamos alabándole, hermanos santos Taife, hermano Predicación, hermano John Anthony, y vamos ministerio puro amor de Cristo, hermano Antonio Guamaní, sigamos adelante. Poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor, poderoso, poderoso Rey de justicia, poderoso, poderoso Rey de amor. Kusta waykuna panaykuna hinagaqtin qañataq rikitak chapipas takichanachaynataq alabanza Dios taytanchisman alabanzanpipas munayta kusirirukunchis uyarirkunchis huk mensajita kay alabanzapipas waykuna panaykuna uyarikushanchis alabanza uyarispanchisqa siempre uyarinaspuna imatan letranashanasqapuna nansa waykuna panaykuna hinagaqtinqa kunanqa hora ña chayaramunña Dios taytanchispaq siminta t'aqrinanchispaq ari panayki Diospaq siminmi kashan Huancabelica llaqtamanta kay Biblia quechua rimaymanta waykuna panaykuna chaypi kunan hermananchis ñawinchamasunchis evangelio del día ima evangelio chakashan willerawasunchis waykuna panaykuna maquilla uyarisunchis waykuna panaykuna siempre napay kachun haqa Huancabelica llaqtapas uyarimashanchis kunantutaymanta chay qankunapapas hatunkari napay kachun waykuna panaykuna tambrayku llaqtapi kamranchis lirkay hinallataq pawkara qankunapapas llapa llakispaqa waykuna panaykuna napayku kachun kunanqa Dios taytanchispaq simintañataq uyarirukusunchis ama hina panay willawayku ima evangelio kashan Kusa
Chayhina Turay Valentín Arima y Munay Tariki que Santo Evangelio con Ampuncho Domingo Pachuraris Cacasian Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37 Niskayama y Munay Tacasian Chayhina Cañawinche Suncia Kaimi Evangelio San Lucas pa Kelkaskan Willarikui Kampa gloria kachun apu Jesús ley. Chaypi hatarimuspan huk Moisespa leynin yachachik Jesús magnerkan. Paita pantachita munaspa. Maestro, imatataq ñuqa ruanay chay wiñay kawsay tarinaypaq nispa. Paitaq kutichirkan. Imataq leypi qillqasqa kashan? Imataq chaypi kan leyinki? Nispa. Hinaqtinmi pay chayman kutichispa nirkan. Dios yayaykitan kuyanki tukuy sunquykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy kallpaykiwan, tukuy yuyaynikiwan, runa masiykiñataqmi kikikita hina munanki nispa. Jesús taq payman kutichirkan. Allintan chayta kutichirkanki. Chaytaya ruway, hinaspaqa kawsanki nispa. Ichaqa pay allinpaq hapichikuyta munaspan Jesusman nirkan. Pitaqya chay ñuqapa runa masiyqa nispa. Chaypin Jesús siminta kicharispa nirkan. Huk runan Jerusalenmanta uraykamurqan Jericóman. Chaymi suwakunapa makinman urmaykurqan. Hinaqtinmi paykuna llapa ima qichuranku. Allinta maqaspa yaqa wañuchirqanku. Chaypi saqispan anchuripurqanku. Chaypin karqan huk sacerdoten uraykamurqan hina chay ñanllanta. Ichaqa hina payta rikushaspanpas manan sayayllanpaschu pasakullarqan. Chay hinallataqmi huk levitapas chaymaymi paypa kasqanman chayaymuspa chaypi payta rikushaspapas manan sayayllaspaqchu pasakullarqantaq. Ichaqa huk samaritano chayninta hamuspa chaymaymi paypa kasqanman chayamurqan. Chaypi payta rikuqtinri hatuntan sunqun llakikurqan paymanta. Chayraykum payman asiykuspa kirinkunata latapawan sumaqta watarqan aceitiwan vinuwan hinas hawispantaq chaymantaña silla uywaman sillaykachispan payta pusarqan samakuna wasikama. Hinaspan chaypi paymanta kikin nanachikurqan. Paqarintintaqmi bolsillumanta iskay denariota hurquspan chay wasiyuqman qurqan kay nispa. Kay unquqmantan nanachikushpaymi kanki paypa aswan gastankitaqraq kutimuspan qupusqayki nispa. Chay kinsanmanta mayqin kaqtaq kanman chiqaqpuni chay suwaq makinman urmaspa runa masin kashkaq nispa tapukurqan Jesús. Hinaqtinmi payñataqmi kutichirqan. Chay pay llakipayaq kaqmi nispa. Hinaqtinmi Jesús payman nirqan. Chay hina kaqtinqa kunan kutispayki qampas chay hinata ruwamuy nispa. Kaymi Diosninchispa rimarisqan simi. Kampa gloria kachun apu Jesucristo. China waykuna panaykuna munayta taytanchispaq siminta uyarirunchis karutaran ñawincharamunchis pero ashwanpas munayta puni taytanchis kaypi niwashanchis Diospaq siminpi kunapunchi rimaykuwanchis waykuna panaykuna chipaqa chikanta entenderunanchispaq waykuna panaykuna kay nisqmanpas buen samaritano hinallataq rikin nuqanchis iminatan munakunanchis runamasinchiktapas nuqanchita hina chaykunamanta entenderunanchispaq chikanta waykuna panaykuna uyarirusunchis hermanunchis
gorrioncito mensajero para mandapas entendí la zona, ¿ja? Chimantaña hay que reflexión churamson suel con aponegon. Imagina hermano gorrioncito rimaywaiko y matan kip en shawan staitans que pasaje evangelio entienden antes pa. A ver, ¿qué evangelio con un domingo nicho importante casian no hanchispa al pueblo católico hinayatakaman mana católico pa psariki yepim pa Dios palabra. Entonces nicho importante chepe iskei partillapi rinsumispa rimasian no kamachiku imanta hinayataq imachos no kanchis runa kaypi juntananchimanta. Entonces simplemente amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, che isken en tema casi hermano Valentín, jabares canchis imagina. Entonces, che imantacha, hermano Valentín, reflexionando acá man, hinayata jabarisum man. Imainan casi en que pampa pachayakta con un tiempo pi. Causa ipi, hinayata no canchis catequista con apas, causa inichispi. Juntanchicho manacho, aplicanchis tacho manatacho, yangalatacho, rimanchis, purinchis, hinayatach, empezando de nuestros presbíteros, paiguna pagpas, lipipas que dejarik, mana catequista la pacho, nitaja, iglesia participante de la pacho, ya panchispa, iglesia pag, rima y cuanchis. Yo sé que cabarizun man fácil ruaita hina, pero con una meditación chis cabarizun hermano Valentín, kailan manta, chanin manta, a veces triste, que hay tiempo causa igual. Entonces, quién sabe hasta no canchis que 15 días que evangelio te comparten anchis pa que evangelio ka son conchis de rima y chis de verdad complichan que yo cachan que evangelio maginacho agnatarik. Ari, nesqay kinaps nuqas vidan taps khawak sunjis ñawpaqchata manachu khawakunanchis paq chikanta entender roma iminarik evangelio pero mashawans agnatapone primerta pin achuyurushan Jesus taytanchis mantapuj anchata imagina hermano pin achuyurushan Anche Peachigorkan, el maestro de la ley, o sea que yachaj. Ajá. Prueba manchor generic. Ahí está, guatejana página. A veces cami con un tiempo hermano Valentín no capio, persona equipica mami. A veces wakinka ni su mam sin anche soberbio runa conarik, atej eruditos. Atinchki manacho na generic. Inteligente creyongo. Anche con acá wajlichita ponía monazonki tapusonki con Jesús tapas. Yachesias paika maestro de la ley que corjan yacharjan Dios manda pues yacharjan entonces alguien un mayor carjan y menan con un tiempo de su misma wakin kakakun pizca profesional abogado docente no sé ima con chicanco pues así tras magistrado doctorado chena con acá che con una manera opa paps a veces jurang man jo anchina ministrota o tajam catequistata predicador tan nada, ¿no? En ancha imagina che maestro de la ley, Jesucristo ahí tan chista, prueba manchura y tamuna. Atinchu que y se manacho es mal jorik. Entonces, ancha y cara. Ajá, che manda tajrik neshan y mata tajnukar ruayman no qespikuna ipajren osno vida eternata ay panay pagnes barik chaka imat kashan nas bataytan neshan imat ley per kashan ley ni que esperan barik chaka neshan pay contestas kasan chay maestro de la ley ka munay chatarik chaka neshan Dios taytan chistan munakunanchis tukuy sun komanta tukuy almawan tukuy kalpawan tukuy uyaywan hinayat runamasin tapas iminata no kanst munakons anchinata munakunans anchinda respondeshan waykuna panaykuna chichap munay chapon gash waykuna panaykuna entonces chimanda reflexionamos sobre waykuna panaykuna pero chimanda ta nin taytanchis ari allintan responderin que ichita ruay nespa nin chita ruay nespa hokni beka Dios ta munakunan lik entonces chita neshan waykuna panaykuna chimanda ta para mana entendes pena hay veces justifica con una pit chay projimoire pit chay runa masir pit monaxaq pastagre en España para ni no maestro de la ley chay ejemplo tar chorashani que chay nos vamos a que hay buen samaritano no samarik y minari que chay asurabs taksha garan chay hohorunat suakuna khijurabs qako qalata waykuna panaykuna ñampe iminan kunam suara paso man kalliguna anchinda waykuna panaykuna suarapus khinas samos qho sacerdote qaqaytim pakaran waykuna panaykuna
riki anki iminan kunam Dios man kashkas kashan sacerdotes kun akhna pone garan kundas pay khawas pale sha moyu kacharos pale pasapos karan man imatap suras khach karan chiman hamos karan hok levita karan sacerdote parte da porque levita manta levita kunaya karan sacerdote kunaps Dios servejlat karan got pay kunaps iglesia no somos templo servej kona iminan katikista kona parroquia servins akhna wa kona por ejemplo razón manik kona calle precuson maqarapoq tahnas no kan katikis kasas khawaila soma foto orgos pal pasar from anjina genia chi nek kasha entonces chimanda so hamle khat samaritano karan ni kwa kona panay kon hakatim pa ho chines corona garan anchi judio na kona man pas na koranguch por ejemplo impiwa no gan saber peru lachtap o maybeb chiknagons aybes entre comuneros chiknagons no anchina genia chikna korang pa kona. Por ejemplo, si lo van a sonar que no ganas chicando man ricunaguit atención hasta fútbol web entonces antes no era garantes nas pero si samaritano vamos ganas pa o carion chi nada man iris coronata hinas pa silay kachin asnung man hinas aparapo ho wasiman hinas pa chi wasak taps ning claro hampix para hapa no chi mandato srik wasimam snerat oye kit cosa que por ejemplo ning manekit 50 soles cosa que hinas pa hope kamos pa ya popsa que hampi aplewain kinas iminan familiam skam hinara hawa kona panay kona ahnata nichan entonces wa kona panay kona chimi mun nay bune kashan kona punjay pa wa kona panay kona ninanjes pa hinas Jesucristo tan chimantapun a ver may qangqaqmi allin kaman nespanen may qangqaqmi chikin samanta as allin kam cheqa may qangqaq kan samaritano pay misericordiata allin tarwaran cheqa chimi allin runa nespanen entonces wa kona panaykuna hinaqaqtinqa chaymanta kunan rimamunanchespaq evangelio manta masta reflexionananchaq kunan qapanay imagina takchata churaypay imagina Gusta turay Valentín ari turay Grimaldo maimunaita kunan ari yachasunsia kunan domingo kay el buen samaritano casi ari que como parábola del buen samaritano entonces no canches yachasunsia imatan kunan kutrimos payku kay Dios yupaychan ataki qhepama kutrimos payku tapi kunan kasian imatan niwasionchis kay evangelio imatan yachachiwasunchis imatataqmi nuqanchis ruwananchis kashan hinallachu tiyasunchis aqnallachu uyarisunchis imakunas kasiyan ruwananchispaq chayta nispaya napaykuyninchis kachun sapanka llaqtakunapaq hina kaqtinriki uyarimasiyanchis maytay nuqayku munaykuman sutimanta sutiriki napayrukuyta pero mana nuqayku atiriykuchu porque tiempunchis pisillariki chayqa napaykuyshaykikupuni turaykuna ñañaykuna sapanka llaqtakunapi uyarimasiyankiku Diosninchis saminchasunkichis ama pone qhepaman kutsunchu ñawpaqllaman puni chayta nispa kaymi programaykichis katikistakunaq rimaynin Dios nilanchis lecheqa munakuqan Yaqnisqa mana munasqa kasqaqan Pallamachuy kuyama yaskiyasqan Paymi munasun kay wiñaypaq Pallamachuy kuyama yaskiyasqan Paymi munasun kay wiñaypaq Paymi qucha wayrata samachirqan Pendios yayahina tiniyuqkaman Imaymana llakipiña kasyaptikipas Paykiki yanapasun kay atiniwan Imaymana llakipiña kasyaptikipas Paykiki yanapasun kay atiniwan Tukuy atiniyuq Diolinchis wawankunaq allin kaynintaqa maskanpunin Dios nimi puka quchata chaykichirqan Tirsa llaqtama chaymanta ayqinanpaq Quchamanta ayqinta
Paykuna ñañaykuna riki chay hinaya Dios yupaychanatakipas maymunayta yuyarichiwanchis himi manata nuqanchis cristiano kayninchispas sumaqta Diosmanta yuyarikuspapuni ñawpaqman churarispapuni puririsunchis kallpanchanakusunchis porque nuqanchis kanchis llapanchis iglesia, todos somos iglesia. Entonces, hermanos, kuna riki sumaqta riki rimarimushanchis maymanta imamanta ninkichis kay parábola del buen samaritano riki chaypaq kunan p'unchaw evangelio churaymasqanchis riki maymunayta chaya nuqanchispas astawan riki mat'iparinanchis kashan imatan yachachiwanchis ari turay ñañay yachachiwanchis kay buen samaritano imata nuqanchis khuyapaykuyqa nishu hatunpuni kashan riki khuyapaykuy Jesucristo taytanchispa Dios taytanchispa khuyapaynikuynninqa nishu hatunpuni anchapuni y chayta nuqanchis yachachiwanchis riki mana nuqanchisqa necesariochu riki imapas riki imaptaraqchu hatuntaraqchu runa masinchikman quyunanchispaqpas kashan aswanpas riki kay pisi huch'uy kaqninchikkunallawanpas khuyapayta atisunmanmi quizás consejota quyuspa quizás rimapayaspa animaspa anchipis khuyapaykuya kashan chayta yachachiwashanchis kay parábola del buen samaritano ima yachasqanchis hina kay buen samaritano simple runa nisunmancha riki chiqnisqa hina karan kay runaqa pero ichaqa riki runa masinta a pesar de eso khuyapayakun no pay astawan khuyapayaspa kay runata riki maqayusqaku chita uqarispa ima chay khuyakuq sunqunwan pusarin kay runa masinta y hampin y chaymanta kasqan valikunraqtaq ninraqtaq no kay runata qhaliyachipays allinta quizás no pasapushaniña pero qanis valikun anchina nuqanchis kananchis yachananchis imata nuqanchis ruwananchis kashan runa masinchispaq a veces nuqanchis ninchis rimayshallanchis ya pero mana ya acción kanchu y chaymi Jesucristo taytanchispis niriki nuqaqa munani ruwanaykichista ruruykunata munani mana riki Jesus ni llaqtachu riki sino aswanpas imatacha kamachikushan chayta juntananchistaq porque kay evangeliokunapas nuqanchispaq juntananchis ya kashan maytaya nuqanchis rimayshallasuman pero mana juntasunman chayqa llank'aya kanman kay ayrillapi hina qhipapushanman riki chaykunata turay ñañay yacharisunchis y astawan nuqanchis mat'iparimusunchis turay Grimaldo astawan mat'iparimuy. Bien, hermana Rosemary, chay evangelio kunan domingonpi kashan importante noqanchispaq kawsananchispaq. Primeramente noqa partiyta munani desde la pregunta may tapukusqanmanta riki imatan ruwasaq wiñay kawsayniyuq kanaypaq nispa anchayllamanta partiyta noqa munani. Entonces kay maestro de la ley yachaq payqa riki entonces tapukun iman ruwanay noqa wiñay kawsayniyuq kanaypaq nispa kunan tiempopi noqanchis qhawarisunchikman kay sociedad kay mundopi nishun kunan tiempopi runa a veces kapushanchis últimos tiempos pina nishu noqanchisman k'askasqa qullqisunqu hatunchakuq munayninchis ruwaq pero hay veces Dios manta rimaykusqa tapuykusqataqmi mana imapas ruwayninchis kanchu entonces kunan tiempopaqqa runa piensapushanmi kay salvacionqa rantina kananpaq otaq fácil conseguikunanpaq chay hinallaña a veces wakin parroquiakunapipas suceden bautismota munanku matrimonio munanku ¿cuánto es ninku pacha? Es como que decir el reino, la salvación se compra pero mana kay hinatachu Jesús kutichin kay tapukuyninman wiñay kawsay tarinapaqqa ninmi iman kashan qillqapi imatan leenki ninmi entonces nuqanchistaqa siempre ponen qhawarichiwanchis Diospa palabranta o sea que qhawarinanchispaq chaymanta alimentakunanchispaq lógica hermanos míos kaypi nuqanchis qhawarisun sichos mana importante kanman karan qillqa chayqa mana iglesia hijurichinmanchu karanki hinalla kapunman karan entonces iglesia primero paqarin chaymanta qillqata hijurichin iglesia entonces yachanchis waqpanaykunanchis kay qillqataqa nuqanchis chaymanta kallpachakunanchispaq hinallataq imaynan kaypi Jesucristo nishan imatan leenki ima nishanmi qillqapi nishan anchayna chaymanta kallpachakunanchispaq kusachata kutichinki Dios nikitan munakunayki tukuy sunqu tukuy yuyaywan tukuy kallpaykiwan nispa runa masikitataj qankikiykita hina nispa anchaynapunin kunan tiempopas kanchis nuqanchis ruwayninchispi nuqapanta qallarispa sacerdotekunapas lliwpas michiqkunapas catequistakunapas iglesiapas llapanchis chay hinapunin kanchis pero ichaqa chaytan kutichin Jesusta pero Jesús mi mana chayllapichu qhipakun ninmi
Entonces, allintan cotichiwanki. Entonces, ruayningmi. Ahí es lo que nos mata Jesús. A ver, juntashanchichos y ya manachos, ancheita. Entonces, no canchis, ninchis con an tiempo picatikista caspa, taquij caspa, tukaj caspa, sacerdote caspa, ima caspa pas. Dios ni quita monacon que toco y son cuanes. Manan ni bastacho tiempo ya dedicas canchis, sino que kunan wata casianchis no canchis año jubilar 2025 y achachiwanchis somachta que wata causananchis y casian oración pe ayuno pe más que todo limosna ¿rik? Entonces ankeitan wakapaneikunei junt anakasiasqa ruananchis casian porque newanchis chaypi runamasykita munakunki qankikikita hinanis anchaykaqmi wawakapanay noqamanta qallarispa hay veces cero a la izquierda casianchis mana yachashanchicho munakuit porque siempre pone kan indiferencia egoísmo kan anchayna discriminanakuy siempre kan pone y peor milagro rico como iglesia en su hopi no kanchis por acá mancher entonces sepaj atispa mana atispa no kanchis kallpachanakunanchis waqayarinakuspa entonces imena najaya comenta hermano Valentín antes de conducir este programa. Hay veces tiempo chan canamponi maillapipas yana parinakunapaj. Hay veces mana no canchis dedica kunanchis catequista caspa o sacerdote caspa. No canchis ruana lanchis mancho. Yo keita ruani suficiente mana, sino que siempre pone yana parinakuna atiscaman tiempo chaman cascan manjina. Entonces, a veces, a ver, hermano Valentín o Rosemary, chayman acoplayo hasta van. Entonces, yo sí que mandamiento ishkeilla pina debitikushan. Entonces, pero a veces fácil hina, pero ruayninchis peca no canchis paca sasa kashan mana juntaita atillanchis patalianchis nishota mana pinsaykus panchis mana yaykus panchis anchaypita hay veces reparakunchis tuluyuq aychayuq runa kasqanchista pero wakinqa mana siempre orgulloso soberbio ganachikunku kawsayninko periki Kusa turay ari maymonayta niwankiku kay tariki sutinta ponerimanki ari katikistapas sacerdotepas padriña gaspapas maita ormay sumaya kay soberbio manriki soberbio causayma entonces no canchis chita llallinanchis paj kasha entre no canchis por allá napanakunanchis paj chaya uyarikuna sichis turay rimapaywan chips uyarina noqa rimapaysayk chips uyariwanayki entonces anchipiqa atikunqaya entonces wakin manaya imatapas nisqayki hina corrijinaykunchis chayqa phallarunkuchis chips corrijinaykunchis chayqa hasta phiñakapunchis imapas otas manaña muyurinpuña iglesiamanpas muyurimpuyta munanchikñachu entonces anchipi hasta wanrik urmayapchans no canchis psriki pero mañakunanchis kanqa taytanchis paj ari iglesianchis ujupipas kay buen samaritanopi yachachicuykuna kanya iglesianchis niwanchis no munakuychis naja niwasharanchis riki ishkay manchata aqasqa kanman kay parabolaqa nispa ari munahuq yachachikuy kasihan riki amar al prójimo como a uno mismo riki es el mandamiento de Dios que nos pone ¿no es cierto? A nosotros entonces chaytaya yachachiwanchis iglesiapipas noqanchis munakunanchis yan runamasinchista y naja nisharayku riki manan imamantapas phiñakunachu sichis corrijiwanchis ña phiñachaypas munakuypin chaytaqa niwanchis mana aswanpas resentichinakupichu nichqa phiñakunaypichu sino yaqa munakuwaspanchis allin lluqsina kananchis no porque niwarqanchis riki kay samaritanoqa el buen samaritanoqa noqanchista qhawachiwanchis prójimonchista hinaya no entonces chayta munakunanchis noqanchista pone chaymanta yachachillawanchistaq kayqa kay parábola imata no solo manayan kay parábola noqanchisqa solo qunallanchikchu kashan ankhina yachachikuyllatach sino kayqa limosnata hina qunallanchis kashan chaymanta imata kuyapaykuyta chaymanta achuykuyta y noqanchismanta pone compromiso kanan huk personapaq no anchikunata imatawantaq yachachiwasunmi kay iglesianchis ujupi manan riki sacerdote levita kashan riki kay buen samaritanopi chay hinallachu kasunman noqanchis riki paykuna kashanmi iñiyninku kanpas pero ichaqa manataqmi practicaman churarishankutaqchu riki no tienen fe pero no la practican en la misericordia anchita riki entonces anchima noqanchis urmayshallasuman ya kay sacerdoteman hinallata kay levitaman hina riki pero mana chaywanqa nishaykichischu no chaynan sacerdotekuna chaynan paykunaqa nispachu sino kayqa analizashanchis turaykuna ñaykuna paqtañata chayta ñata maltaña rimashallawaqchistaq no pero chaypi noqanchis imata yachachiwallasuntaq kayqa iñiyninchis ya imaynata kanan rikukunanmi kay
obras nisqawan, ¿no? Munakuywan y chaymanta servicio. Y no kayku como catequistas kaypi kasiyayku chayqa chaytaya ruwayta no kaykupas procurayku, ¿no? Servicio imaypi kamachi no kayku kashayku, ¿no? Quizás hermano mañakuanku kayta munani hayta ruwan munayku nispa chayqa no kayku tiempo churarikuspa aqarispa puririshayku chayqa payqankunas naykichisman uyarispayku chayqa servicio anchia, ¿no? Sich no kayku kaqllamanta rimaymushaykuman khaynan purinaykis saqnan purinaykis chayqa manaya kaqllapi tiyakapshayku mariki, pero kay takiyniykuwan tukayniykuwan rimayniykuwan ña no kayku servicio hinaña kashan anhinay kananchis wakin catequistakunapas iñiqkunapas qankunapas kanaykis y chaymanta noqanchista kay mañawallanchistaq kay iglesianchis ujupi imata que noqanchisqa cuidananchis kashan prójimunchista y runa masinchikkunatapas porque manaya kay iglesianchis ujupiqa nisunmanpas hina llapanchispas aqna huk yuyayllaqchu kashan sino siempre kashanchis huk yuyayniyuqpuni iglesianchis ujupipas entonces chaytaya yanapanakuspa noqanchis cuidarinakuspa noqanchis pura sumaqta rimaynakuspa uyarinakuspa purirnanchis kashan ankitan kay buen samaritano yacharichiwanchis y yo creo que hasta matiparisunman Turay Valentín hasta imatanchi yapaysunman otaqchus Dios yupaychana takita churayrusunman chawpinayrusunman y chaymantataq riki hermano Valentín mensaje final haykumunqa y chaymanta mink'arikikunapas kan qariki chay hina kaqtinqa como buen samaritano noqanchis comportaykusunchis acciones kachun chay hina kaqtinqa kaypiña Dios yupaychana taki. Siento amor, Dios mío, ¿qué sería de mi vida? Siento amor, Dios mío, ¿qué sería de mi vida? Eres tú mi Señor, la luz que me guía en toda mi vida. Eres tú mi Señor, la luz que me guía en toda mi vida. Por favor, Dios mío, no me dejes a mí sola. Por favor, Dios mío, no me dejes a mí sola. Eres tú mi Señor, quien me puede salvar de esta mala vida. Eres tú mi Señor, quien me puede salvar de esta mala vida. Vamos, hermanos en Cristo y María, para mis pasos. Tu palabra es como una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, saltando. Palmas arriba, palmas arriba. Por favor, Dios mío, no me dejes a mí sola. Por favor, Dios mío, no me dejes a mí sola. Eres tú mi Señor, quien me puede salvar de esta mala vida. Eres tú mi Señor, quien me puede salvar de esta mala vida. ¿Qué dice, hermana? Tukuisun huiwan mi kuikuite Dios taitanyay. Tukuisun huiwan mi kuikuite Dios taitanyay. Yanapay kuñaway, kalpachay kuñaway, ani kawsanaypa. Yanapay kuñaway, kalpachay kuñaway, ani kawsanaypa. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Kusa chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna ña orapas llallimashankuña ari nuqaykupas urqunta q'asanta sapa domingo hinaya puririmushayku wasiki punkupan chiyaykamuyku taq nis tukaykamsayku ichaqa Señor Dios ninchismi tukaykamsunki sunquykita nisunki kichari sunquykita uyariway nispariki chayqa Dios ninchispaqya nuqanchis sunqunchis kicharisunchis astawan kay yachachikuykunapas haykuriwasunmi y obras nisqata ruwarinanchispaqriki chay hina kaqtinqa turay Valentín Valicamiki qampas astawan matipari kay mensajewan imakunatan yachachiwasunman kay parábola del buen samaritano nisqa.
Kusa panay chipin que hay chavanches iglesia siempre nos ponen iniwan y ruaywan ponen guay con panay con manan inilacho hay veces maita no canchas gala kusumara ne sumara coverage no capas predicana coverage no capas taquina coverage no capas que nataruani o sea todo podemos decir hermanos no canchas o sea rico chico suma runaman huila kusuma testimonios kunata y mi manata o sea no ga maña con no ga rosario tan rezando sa punche no ga padre en cane mi satan ruani o sea todos podemos decir hermanos anchinata, o sea, pero manasha chichele chukaman según San Mateo Maita Santiago ne cuan que la fe sin obras está muerta, ¿no? Iniwan y ruaywan ponen gachan. Entonces en acá anchim no cansa va con apana siempre choray con son conjesma. A ver, no ka mañakushane, no ka Dios cristiana, no ka misa marchana, no ka creyente cana, no ka cane Dios te monacone. Entonces algo me falta. Tengo que hacer obras, tengo que hacer esto, ¿no? Si quiere andar taps compartir charik. Hoch huérfanowan, hoch viudawan, hoch runawan, o sea, machuña bachagashan, vecino o mana bachawan concha mucho, o sea, pendiente que son cristianos, por favor, ama agna waños kallach que son chitan nevajans con punche, javrich ne chavans taitanches simin, taitanches tamona conanches tuku son con tuku yenincheswan, tuku kalpancheswan. A veces va con una banana mana no canches Dios taitanches tamona cranjish, achwams. Y manach mana mana cranjish, mat tu tamanta maña conjish, mat mi jonas maña conjish, mat mi samarenjish. Y minatan Dios taitanches tamona conjish. Entonces anjips kalanda va con una banana Santa Misa María Dios monacuimi. Porque cheipe taitans Jesucristo oraykamon kay antaman y binuman manaña binuñacho manaña andañacho achon taitanjas cuerpo cheipe no canches monacuchanches cheipe comulgachanches cheipe adoraciones confesayos panches. Eso es el amor más grande que podemos hacer. Chipi monacuchanches, ¿ya? Hina etachme nevalanches trabajar con apanay con hoch parte penish monay chada pone nevan se con apanay con chi parte man gustaban pone que ni chavan seriki runa más instaps kach monacuchanches mana Dios monacuilach. Hay veces no ganas ne somaya ari Dios no monacun y punto. Pero amigos con atatach vecinos con atatach ame país soman rata país soman unisa soman y manisa soman, ¿no? O parejas taps ame soman o wawan taps kapari soman. O sea, Walkona ponaikona iskinimi Dios te da una conseja, monacona lansta sikaman, que runa más en taps jaris. A ver, cachani que primera de Juan capítulo 4 versículo 20. A ver, walkona ponaikon. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, ¿no es pa? Yuyakusham michiruna sichus paenin no kan runa Dios te monacone hinata walkenta o amigunta pitapas chignikun odian nespacheca yuyakum chirunaka nespone. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Ajnate no anches. Sichos no canches. Mana monagunjichu que ricos canches runagunat khaber no ricushane hermano yugunat. Mana monaguy mancho y manas a ti mancho mana ricuco Dios monaguita. ¿Acaso no canches Dios ta riconjichu ñawinjisman palpanjichu? Ari kashamin iñinin spajka kait antapi ostiap santa misape. Kawashans, pero ashwampas mana walkuna panaykuna agna kay ñawinsuanqa rikushans punichu. Antallata rikushans, binullata rikushans, pero iminata noqa munakuyman, iminata noqa Dios munakuyman, runamasita munakuspa. Entonces anchim gashlanda. Hinayta walkuna panaykuna huk parte panallawanchastaq, primera de Juan capítulo 3 versículo 18 nuanchis munaychat jawaris oyerinkis 18. A ver, hijitos, no amemos con puras palabras y de labios afuera, sino de verdad y con hechos. No con el siempre hay veces político no cancho hay veces reminds humillamanta mana cancho compromiso mana cancho ajna chiqay ruay hecho real hay con apanay con anji me falta chavans cristiano con aman hay veces humillan suame ninjas monacoikin mamay monaco erxa con opción hamun kupon siempre día de la madre charam jak mamay monacoikin permanat kasun gucho maman kutaps manata imataps nangucho o sea ajnata no cancho mononactions warmi kitaps ningi khari kitaps ningi monacoikin pero engaña shenquita o sea ajna kashan hay con apanay entonces imata valen que peca verdadero palabra y obra Rimaininches y ruananches. Ajna ponen cana o con apanay. Nos chillaban no caps to que mensajita o domingo daña no cabamos to para con su con apanaycona que un chaipe monaita taitanches man por rusonches taitanches ta chijaita ponemos na camusonches que santa eucaristía santa misape comulga camusonches confesar camusonches ama mancha camusonches amas sin vergüenza cana confesar con baja con apanaycona achurusonches padre confesar en es bajo emergencia genan cana o que panay confesar con anjesca. Entonces monara camusonches taitanches ta tuco y son conches van
hinas palluqsimusunchis templomantapas capillamantapas Santa Misamantapas runamasinchis munakunanchis mana runamasinchis caminanispas entonces kay siminchista cuidakusun suwaykuna panaykuna hina kaqtinqa nuqawanqa tupakunansqa maña a ver kunanqa huk kaypi huk mensajekunatawan yapaymanson suwaykuna panaykuna. Kusa Turay Valentín, Hinakastan Kariki, Turay Grimaldo, Gorrioncito, mensajero de Cristo, Paipsrik, Maimoneta, Mati, Pairamunka, mensajes finales, Turay, Chichicuikunata, y Chaimanta, despedidata, Turay, Ñaripunans, Uramanchi, Aramchanchis. Importante, Kusa. Chanin Taninque Valentín, a veces rimas un manchena texto por texto pasaris pseja, suma o nunca terminaríamos. Sí. Eso a veces es la maravilla meditar en Dios. Además, en otras palabras, meditar la palabra de Dios es rico, como se dice, ¿ya? Pero tienes que saber vivirlo. Si no sabes vivirlo, nunca vas a entender. Entonces, allí, Anche, Naja, hermano Valentín y Monique, mis aman ripas, Dios monacuime. Exacto. A veces con un tiempo católico que hay ninspe, toco pochanchisme, rico na kakpin, rico kokpin, más capchanchis, Dios tajina, pero mana rico napitaj o mana pinzaypitajmi, mana ricoita atinchichu Dios ta. Y kikillantajmi chay samaritano rona, ruarkan, maipachanchos, chay runata yana paikuranchayqa, Dios pajme ruasharkan, y católico, pueblo católico, catequista masigunay, chaynatan kunan tiempo no cancha rualanchis kasian. Runa masinchispin, kasellantaj Dios ta. Anche huchuy kajkunapin, kasian Dios ta. Entonces, hay veces no canchisqa, Kolkinchis kaqtin, yachas kanchis manjina, profesional kasqanchis mayna, runataqa sarunchakusyanchis, imanataq reparakunchichu, Dios taytanchis sarunchakusqanchista. Entonces, huch'uyakuspa noqanchis, ruananchis kasyan, runa masinchispaq. Ankaynapin noqanchisqa rikuchinchis, runa masinchista, noqanchista hina, munakusqanchistaqa. Manan yanqallachi, chay alcalde político kunanrik, ari. Pero tienes plata, tienes todo, tienes riqueza, tienes carro, todo, tienes lujo, pero ¿qué es de tu hermano que está abandonado comiendo de basura? ¿Qué es? ¿Y qué haces por ello? Ahí está Dios. Entonces, hay veces en yanchista, monaconin Dios taca ari cargo con una tapa roaconin, pero a veces manayachanchicho ni un solo tapas waxamanisman regala ikuita, pero anche con una peta fanático hina grupo con una apacamunchis, alienta saxanchis, alienta tumanchis, y eso a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, yuyay, kawai, rimay, kasiachun, niskanjinas, Dios ninchispa. Entonces, ajnapeja, alintapone, ojaypanaykunay, kalpachakunanskas. Cheitan evangelio que hay domingompi, invitawanchis, causananchispaj, ruananchispaj, manankananchicho, uyarijlia. Y hermano Valentín leemos el evangelio Juanpi. A veces, Dios tan monaconinin, pero no más intentachnigun. Eso es mentiroso. Anchena pactan, cachasuma y ascan que pampa pachapi, cheijina causa chances. Entonces, cuida con su Dios nos invita a reflexionar y sigue amándonos día a día y invitándonos a su reino. Cheyagama no que partipi, tukuikuni, rimaikuni, nishu askatan rimani. Entonces, gracias en las oportunidades que nos capaz Kutimona y Camaña, hermana Rosemary y Valentín, que hay programa. Muchas gracias. Kusa Turay Grimaldo, gracias. Ari, Tarik agradezco que hayan chacuiquis, que ipi somachta no canjes, que programas que atikista con las rimen y ñaupaj por Ari, con amponcha oriki, maimoneta Dios pasimincheta yacherichuanches, y mataya no cans tu que absonches ni sunchrique, y matapone yachichuergans, Ari. Ña yacharunchis ña kayta nataruananchis y chayta yanuqanchis niwanchis kunan Jesús. Kunan qan puriri y kaqta ruway. Imaynan kay samaritano ruan runamasinwan. Anchita yanuqanchis kunan hap'iykunanchis ninanchis. Nuqaqa kunan kay buen samaritano yacharunataq chayqa kay samaritano runa hinaya ruwasaq. Ama anquillapichu hermano Grimaldo rimapayasqan, Turay Valentín rimapayasqan, qhiparukuchun aswampas kunanqa tukuy sunquywan kay obrakunata ruaita qallarisaq, porque Jesús ni ve y haz tú lo mismo. Entonces es un llamado de Jesús, wahakushami Jesús no canchista ni washanchis, yanapay puriri y ruay munakuywan kay yachachisqaytanispa. Chaytanispa tukuyapunchis ari mink'akuykunapis kasianya turaykuna ñañaykuna kay cursunchikkunapaq hinallataq riki actividadninchiskuna kasianya. Ari pasaq tariki kunanpis riki curso de catequesis kasianchis maypi
comunidad de Patacancha, Riquillapa, Decanatura de Urubambapa. Cancunaspaq sumaq napayki kachun Patacancha, hermanoykuna, hermanaykuna, sumaqta ánimo, qelqanqa, y padrinchikkunapaq riknapaykuya kachu padre de Ollantaytambo, padre Guillermo, hinallataq waq padrekunata riki padre Marco, padre Juan Jesús, qankunapaq napaykuy kachu. Chay hina kaqtinqa kasqan mink'akuy kashllantaq kay martes p'unchay hinallataq miércoles p'unchaw, martes tarde 8 de la noche manta riki aparikusyanqa kay vísperas en honor a Virgen del Carmen de la comunidad de Q'asacunca, maymunayta riki organizaymushanku, hermanos catequistakuna kay Q'asacunca llaqtapi, comunidad pueblo en general, paykuna riki sumaqta wakirichinqaku kay fiestata allimi kaytapas y yanaparinaykachu nuqanchispas chaypaqqa purrimnaykis kanqa kay comunidades aledaños hinallataq riki llapan anta llaqta risunmanñata ardillanqa riki sumaqta yacharamusunchis chaypi nuqaykupas como equipo de la escuela catequesis kamsiasaqku padre Bernardino hinallataq hermano Valentín, noqa persona hinallataq turanchis Grimaldopas chaypiya maymunayta kamushanqa kay Diosninchis yupaychana takikunamanpish ch'ayñarimushanqa Diosninchispaq riki yupaychamusunchis hina kallanqataq kay reflexionkuna yacharimusunchis mamanchis Virgen Mariamanta imakunapas yachanaraq kashan chaykunamanta astawan yacharimusunchis y mincha 19 y 20 de julio kashan ima Casiami riki curso de catequesis para la decanatura de Quispicanchi, hinallataq riki sagrario, chaymanta waq decanatura kunamanta riki libria, por rimita atingis tiempo chaykis churaykamasi kay 19 y 20 de julio p'unchawpaq riki tutayllamanta viernes tardenta por rimnaykish nikanqa riki porque sábado tutamanta chayaminkishaq wakin tardiyaykaminkisan pero viernes tardenta kusa rimnaykispaq kanman kay escuela de catequesis San Jerónimopi qallarishanqa sábado p'unchawta 8 de la mañanamanta y hina tukuyapishasunchis domingo p'unchaw chawpi p'unchawta chaypaq purrimnaykichis aparikaminkisya llapan bibliata devocionariota takinanchikkunata imakunatapas riki aparikamunaykis catequista masiykuna purrimunaykichismi llapan llaqtakunamanta pikunacha maykunacha riki kay cercapi uyarimushankichis chayqa riki hamuyta munashaykichaqa hamuychis purrimuychis chaypi uyarimushasaykiku chayllacha kanman mink'arikuykunapas hina kaqtinqa riki hakuya tukuyapunchis kay programanchis catequistakuna rimaynin gracias hermano Grimaldo hinallataq Turay Valentín kay tiempo churarisqa manta runa masinchikkunaman astawan chiarinchis y napaykuyninchis kachun siempre director de la escuela catequesis padre Bernardino Turpo Estrada llapan equipo de la escuela pas sumaqta nuqaykupas wach'rimurayku kay sumaq tutamantinpi kay programanchis catequistakuna rimaynin chayta nispa riki tukiyapusaqku tupananchis kamaña tinkunanchis kamaña huk domingo p'unchaw kamaña Panay, dame un Ay, panay, ama chanka aychoqa. Panay curso de catequesis aparikon chaypaq invitashaki. Mano, moray ruani kashan. Haqaynaraq khawari. Sarunaypis kash. Mano. Nuqa yanapashaki Dios taytan yanapashunchi. Cierto chqanchi? Ari aparikon kan curso yachamunas Dios taytansmanta. Maypi? Aparikon qaqay Cusco llaqtapi escuela catequesis San Jerónimopi aparikon panay. Hay kaqtaqri. 19, 20 de julio, anki kashan sábado 19, qallarisons 8 de la mañana manta, chimanta domingo ponchaytawan. Ojalá cha pero amariki. No, ya no pasa que relación pone panay. Ima manta periacham suri. Chipe kachamsons liturgia manta, inet mate pamsons jubileo manta, hokte magunda, ya panda Dios taytañas semente chamsons. Ya kasnarirem ya na parwaqti ya ka. Relación pone panay riki. Apre entonces padece apre. Apre, yan kaisi. Curso marina entonces apre. Yan kaisi. Sarit. China waikona panay kona hamunkitis kursuman chun kasat mi kharamsonchis decanatura Quispicanchi ya palekis hamunagis kanka. China chumana chupanay. Ari apre direct kan kashi. Entonces sábado punche topamsons waikona panay kona 19 sábado casi 8 de la mañana, falta kamunkitis. Ya apre. Chipiña topamsonches. Topamsonches. Espíritu Santo Taita, yo yañeta cancharimua, socotata kichariwa, Dios nita yo pachanaiba, Dios nita yo pachanaiba. Que se me machuray como Sokotata chuyanchaiku. Chiso
nuestras mentes, nuestra vida. Envía, Señor, tu Espíritu